Allah yewtiri en nin ka suratu zumari si ari ka moƴƴingol gollal anduɗo on ɓura tijjeede sina hara o yiɗanɗo hoore mum manki sanne ɓayno woodi kadi andoɓe tembe seeɗa arawde hino anndi yo kono himo woni neɗɗo welsiɗiɗo on waɗi seydna aliya maaki sendita yewtere yimɓe ɓen ka ɓange gandal ko nayo ɓe maaki ko jannguɗo haan anndi no janngi jama on no anndi himo janngi ɓe maaki oɗo jokken gere haa o janna o nawnaare ɓuɗan hannde kadi furnisugol on ko Allah hokkimo kawdi oɗo landi woni fuɗɗoto neɗɗo ganndo o annda himo janngi seydna aliya maaki oɗo ko welsindiɗo findinemo emo mari kange hettonde to mayi ɓe maaki neɗɗo mo jannga kono ara mo anndi kadi jannga hino jaɓi jannga ɓe maaki oɗo on walle huwal jahilu fa allimuhu walle ko majjuɗo jannemo mo yiɗi jannude kadi ɓe maaki nayo on o jannga ko ɗo waɗete kadi jannga jaɓa kadi jannga oɗo no woɗɗitemo oɗo ko nambara anda kadi anda hulɓinaɗo neɗɗo mo jannga anda jannga jaɓa jannga hulɓini fankinemo so wowli ko nambara so mbaɗodiri e makko jentite moƴƴa dey sabu iɗen mari ɗo kadi catégorie jowaɓo oustaz Abdallah fillanike en ɗo ɓe sahabaɓe men kowoɓe ɗo ko maaki kon ko tawatari en waɗino ɗum mi sikki 2020 ou 2021 e nder yewtere men yimɓe nayo ɓen noone yimɓe nayo on annduɗo taway mo anndi kadi mo anndi mo anndinde kadi on annduɗo kono o anndayi mo anndi mari mo gandiɗi noon kono o anndayi mo gandiɗi o anndayi mo bagora moƴƴere on mo tawata ala fus kono mo anndi kadi o ala fus mo jaɓi kadi o walle e on tawɗo o ala fus o annda noon o ala fus mo waɗi ka hoore makko kanko ala ka o ala ko ɗum waɗi o faalaka ɓeytanede ɗum fus kono noon hiɗen yaltinde hannde ɗo kadi jowaɓo mo tawata na ɓeeɗa fof jowaɓo go ara jentite ko mbo woni on kadi ko tana so ardi ke omo perdi o hettota laawa ɗum ɗo fuu no naati min dimni l aya fi qawlihi taala qul hal yastawi alladina yalamuna walladina la yalamun yalle annduɓe ɓen ge ɓe anndaɓe no fota ɓe wi jiyaɓe allah koyen huɗo allah ɗum kam en filitoto ɗum ɗo toujours e ɗum ɗo ko adab kulli hatibi ko needi kala neɗɗo waɗowo hutba min ladun daoud alayhi ssalam min ladun nuhin alayhi ssalam ila akhiri l anbiyai walmursalin muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ha enelaɗo men on ɗum ɗo ko needi annabaɓe ɓen ɓe fuɗɗora yewtugol yimɓe ɓen taw andintingol ɓe kulol allah woɓɓe wiya usi nafsi wa iyakum bi taqwallah woɓɓe wiya mi wasike hoore am e moɗon e fof hulen allah sabu goɗɗo janndanari kulol allah so tawi goɗɗo no janɗanayi no wiyede huɗo allah jenteɗo dey annabi ɓurnaɗo tagi fo yetanoke ya ayyuhannabi ittaqillaha ka jentitoɗen ɗo allah wiyatano mouhammad huɗo allah ay noon nde lowre ɗo nde ɗo mi faalayon heɗito nde moƴƴa sabu nde yewtere an ɗo kadi hannde hinde miɗo ƴettude nde hoore miɗo suni miɗo welti jooɗiɗo yeeso mon fi honɗum min goƴana komi paykum ka duuɓi komi boobo ka gandal miɗo faala noon hannde fewtude mawɓe ka duuɓi e mawɓe ka gandal mi yewtaɓe konko tawat ko ɗum waɗi simi inni hannde ɗo en yaltinayi jowaɓo sakite noon moƴƴa nde yewtere geron kadi nde hewta makko baɓe men ɓe moƴƴa pay kum hiɗen faala e naftor nde yewtere men hiɗen faala kadi makko ba kadi yo naftor nde ko raɓɓiɗi kon hiɗen tori allah sawaba jano e nde yewtere ɗo hannde fi honɗum nde yewtere ɗo hannde hinde waywa wonɗo e seppude hoore bulle si o darike o barmi si o wuggike o barmi tele ko ma rewe ɗon jon noon ko honno on tigi gerata yuwowo tinna ko yuwoto kon feƴƴa ko ɗum wonɗen e wadde ɗo jentite noon maako oustaz Abdallah Mombeya on ko ɓe woni e maakude ɗo kon
fii ngal gandal e fii on tawɗo on no andi ko haɗa no andi ko yana o tewo noon pas o waɗa konko tawata e mo andi o hanano waɗugol haɗa jentitoɗen sabu on ko hulowal kono Allah wi ya ayyuha nabi ittaqillah ene no ngari ɗo mo ko batun hulu Allah o ñaaɓi dow daruɗo o joranono ko ɗum noon woni hande sutade ɗo fewtugol mawɓe meɗen ɓen wiya ɓe huule Allah nanuɗo nde yewtere innayi toola abonineedi toola ko an woni hombo si fewtaɓe mawɓe amen wiyaɓe ɓe hulo Allah an hiɗa tanƴini ɓe kamɓe hulata Allah ko an woni hombo fii ko waajoɗa ɓe oustaz Abdallah ɗo noon andini en khayrul bashar khayrul khalqi wi'ama ittaqillaha hulu Allah kañum oɗo mo tawata on hino andira jikkuji moƴƴi ha Allah tigi wacci mo inni mo innaka la ala khuluqin azim oɗo on suratu abasa tippike makko abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma ko felore woni ko nelaɗo waɗana kono ko nden felore nde tawata na sifa enen no felirteɗen noon sabu kamɓe ko fiyo ɓuru moƴƴude wonno e etade nden ñande ɓe waɗi konko tawata ɗon Allah andiniɓe hanirano ko tawata ko noon ɓe warrata haɗi ko fiyo julɓe ɓen heɓu ɓen kohoɓe gomɗinoɓe fiyo dina kam ɓurto heɓude doole ɓe welsidi e o bunɗo mo tawata oɗo on himo faala yiwde nelaɗo himo faala ƴettude ka dina o ala noon goɗɗum o reena o ari himo ɓitta ɓe mo haɓɓitiɓe yewtay o reena sabu simo reenuno nelaɗo o tawayno nelaɗo fewndo ɗo o hana ka o dérange ɓe sabu ɓe ɓe occupi ɓe hino ñoƴƴiti goɗɗum ko tawata ko fii fof kono anda ko bunɗo o reena o ari o waɗi ko o waɗi kon nelaɗo kadi waɗi ko waɗi kon ngol cortewol ɗo tippi waajagol en enen ko enen ngol ɗo tippani na nelaɗo goyi ngol ɗo ko enen ngol tippani ko ɗum waɗi si ngol waɗa cortewol sina ɗum seydina jibril yonino ko ara kapita nelaɗo inna yeƴƴiti oɗo kono Allah waɗi ɗum ɗo cortewol fii enen yen gollitira haray noon mi torike en jentitoɗen ɗo koko ɓeɗo waaji kon taw simi sutano noon ɓe mako baɓe meɗen ɗo mi yewta ɓe miɗo tori Allah kadi o yewtere hande woni yewtere teddungal yewtere needi kamɓe kadi ɓe heɗitoro hakkil ɓe gollitira gomɗinal ɓe anda na fi ami woni yewtirde ɓe anda ko fi amen men fof woni yewtirde fi men en fof hara jentitoɗen maako mo daride mi huula Allah kena ɓuran andude Allah kena ɓuran hulde Allah anda a andintinama ko moƴƴamma kun mu'minan wonu gomɗinɗo Allah tabaraka wa taala wi innama almu'minuna alladina ida dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadatum imana jentoɗen dey ko woni gomɗinɓe ɓen ko ɓen tawoɓe si fi Allah andintinama ɓerɗe maɓɓe ɗen jode hula ɓe ɗuyto bewre e townitare e bonere ñaa si ayeji Allah ɗen janngama e dow maɓɓe zadatum imana hoolagol Allah ɓeydaɓe gomɗinal ko Allah tum ɓe hoolata ɗum zakal mu'min wonen on neɗɗo ɗon ɓe wi jiyaɓe Allah yen hulu Allah woɗɗitoɗen haɗoje Allah ɗen Allah hono haɗi en ngal gangunal ngal ko ngal waɗira ene ko honɗum waɗi ko waɓutuji joyi farla ɗen voilà ko landal ngal noon kon ɗum waɗi sikko waɓutuji joyi farla ɗen aousubillahi samil alim min alcheytani irrajim bismillahi rahmani irrahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbana allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون
وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيطمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هندروكو أسوي ñande sappoy e jeeɗiɗi lewru jowaburu ndun nde hitande guluje ɗiɗi e nogay e joyi hande ɗo aray ko niɓɓuɗo moƴƴa wonde ni tunduɗe ɗo kono no ɓe wirta noon niɓɓude no ɓuri tultude haray on yafotoymiɗo e jaam ko ɗuɗora kolli koyɗe on ɗuɗirinmi fewdo ɗo e réunion ji ɗin réunion ji miɗo mari fewdo ɗo moƴƴa noon kon ɗum noon waɗi ɗi réunion ji o yeyi si Allah jaaɓi haray ande miɗo e jaam e no mi wirno noon nanen ko addi en ɗo ko toɓɓe ɗiɗi toɓɓere meɗen aranere nden e yewtay fii koko tawata haray eno suti lagine konko tawata haray en neeɓino wolude fi muɗum woɓɓe yawiti woɓɓe hooli woɓɓe waɗani e ɗiɗi ɓeɗo noon tato noon hewti ka tawata ñaaka pay murandugino e kene yewtire jama o fiyo ɓe andu kono ɗo en yewde ɗon taw en yewtay mawɓe meɗen ɓen fewten ɓe yewtiren ɓe hakkille yewtiren ɓe needi andinen ɓe konko ɓe fokkiti ɗo e muɗum moƴƴanaɓe ɓe ɓe woni e waɗande yewten kadi fi o manipulation mo senirde woni e waɗude hollen ka RPG fewndi ɗo ko ɗon IFDG fewndi ka tawata kamɓe ɓe sispandama ko dissolution o woni sutade ɓe salanama hande ɗo waɗugol hay assemblée général ɓataki yalti ko yewtunoɗen fi mum jonte joni ɓawo ɗo wondema nduluru arannondu IFDG ndum hande ka noon ndu fewtinanama RPG yewten fi ndu lewru mai ndu tawata ko date butoir no mi wirno en noon miɗo marno divers miɗo marno on kuntum toɓɓe ko tawata mi hendiki joni confirmation on mum ka wonde yewde ɗo kono mi nattira ɗum ɗon janggo si Allah jaɓi mi ɓuccanayi on noon tun seeɗa kon ndu woni ɗum koko monsieur Bawuri yewti kon Côte d'Ivoire woni woni ko ɓe yewti konnu kadi woni ko ɓe yewtani en nattira ɗum ɗon janggo si Allah jaɓi aray noon yetti Allah fota en jarnimo taw ɗon kanko woni ko newnani en hiɗintingol nde jonde en toriki mo yo waɗan en nde jonde men ɗo jonde barkinade yo hawrindinan e sawabay ko mi yewtata mi adda ɗum ɗo no ɓuri e neworde no ɓuri e deƴirde o newnanan onon kadi jentoron ɗum ɗo no ɓuri e neworde e no ɓuri e deƴirde gollitiron kadi saabu koko wonɗen wadde ɗo kon fof na fiyo yoɓugoy na fiyo yoɓu men few na kadi fiyo inde heɓo yo Allah dandu e yingo ko fiyo yewtere nden battin e ɓerɗe meɗen ɗen battina e hakkillaji meɗen ɗin fiyen immo waɗen goɗɗum fiwata en joɗoro ni fiwata en weddito fiwata mere yango en fiwata en wonu e konko tawata ko merente ko ɗum ɗo wonde waɗirde sen hawritino yetten Allah jarne mo sabu haray ko kanko woni ko moƴƴi e meɗen simi ar noon faljinede fawñade feggade ma fayude waɗe ɗum ɗo e am min ko narawtiɗinali dey andi to min kadi ko yer komi wawi kon yer komi andi kon ko ɗum woni komi yewti ɗo joni noon ɓay haray seeɗa mo e seeɗa an on si hawtodiri nafay lellite konko lelli wurton konko aali famon kala konko tawata haray ino acca sina ɗiɗo fof ande giɗen mari gaño no wojjuɗo coyi bonɗo bof wiyeteɗo seytane oɗo o faletake nde yewtere ɗo yo nde yeɗɗu mo wayarde faljinanmi min ka yewtugol ma faljinan onon ka faamu o duppinanmi min ma o duppina onon en torike noon Allah yo dandu ɗiɗo fof
yo hiwa mi wonɗo yewtude on o hiwa yewtere an nden o hiwa on onon kadi wonaɓe yewtede nden o huɓɓina faamu o waɗa deƴere men o yanjina en ɗi fondoji ino wawiren nanirde iyen kadi ko wona ɗe yewtede ɗo kon sabu na noppi nanata na yitere yiyata ko nde ɓernde Allah udditata nde wawa yiide nde wawa nanude yo Allah dandu en ɗe ɓerɗe men yorude wa kaaƴe warin ɓuraɗen kaaƴe sabu e nder ɗe kaaƴe no woodi ɗen feccotoɗe ndiya yalta no woodi ɗen ko tawata yurmede Allah eno juuro e mum kono on mo tawata Allah on o di ɓernde makko nden hande kadi oɗo nanata yiyata ko gerawo kañum kadi o famata en toriki Allah no yo Allah dandu en ɗum amin ya rabbal alamin hare no mi wiiri noon mi faala yewtude hande mawɓe meɗen ɓe moƴƴa kono ɗum no mi faalaɓe yewtirde mi faala yon jentito o maako ɗo mo tawata woɓɓe e maɓɓe waɗi modi men weltike inchallah o anda o waɗi ko moƴƴo o jangi o hutori o faami o gollitiri min weltike ko ɗum tun min mari komin holla min weltanike mo min du'anike mo min du'oto yo Allah jaabin du'aji ko min woni du'ade ko yo Allah moƴƴi leydi lagine ndi yo Allah fotti jala lagine o yo Allah fooli yo Allah ɓantu lagine rahmanu rahim inna alhamdulillah allahu subhanahu wa taala min du'ike min weltanike lanɗo leydi ndi ay lanɗo leydi ndin teddini juɓeɓe fof a teddini yeesojo diina a teddini diina kan a teddini juɓeɓe fof jentede moƴƴa o maako ɗo ɗo yo yewtu fi maako on jentoɗen taw maakuɓe ɓen fewten e maɓɓe yewtenɓe kamɓe arten noon en yewta ɓen nani ko ɓe yewti kon ɓendinen hakkille mum mi faala noon yo heɗito moƴƴa ko ɓeɗo maaki kon piiji tati no ɗo mi faala yaltintinde go'o ko moɓe woni e fewtude on ɓe yewta fii mum ɗum ko numurudu mamadi fiyo welu fiyo kamɓe si ɓe heɗitoyke o nde yewtere ɓe anda komba mon e yewde fii mum wayno gasa woɓɓe maɓɓe hara ko e ngal ɗo wallan heɗitoyade mi faala noon haron amali few wallon en ha nde yewtere ɗo hewtaɓe kamɓe moko baɓe men ɓen si minni noon moko baɓe na ɓeɗo tumɓe mamum ɓen tungoy kala mawɗo men ka woni ɓay e yii mbodoji wonɗi ɗin leyɗo so wattani yila leyɗo hiɗe reeni fayda makko baɓe men ɓurɓe wiide kummaluɓe ɓen ino tawa e maɓɓe ɗo ay mi yiiɗo mbodo Cherif Abdoul Majid Sagalle ɓe tawata ɓen ɗe balɗe ɗo ɗe yewtude fi maɓɓe wonde ma rayɗen faala toɗɗade ɓeɗo yoɓe wonan en ɓen ɓe halfinten alma maku ngun har suɓoɗen woɓɓe ɓeɗo haray ko ɓeɗo juhimmi yiwgol mbodo maɓɓe nder ɗo e wano noon kañum kadi imam on bambeto ɓeɗon kañum kadi en yiiɓe ɗo juhalan pandi yiwgol ɓe kono no sunininmi no ton kadi woɓɓe goɓe tawata hiɗen andi ɓe wuka tun e nder mum yiwgol ɗo Alaji Ceerno Abdoul Gadir Jonfo hiɗen andi ɓeɗo ɓe watta tun e ɗum ɗo ɓe toñaka ko ɓen ɗo woni acteur on e ɗum ɗo ɗum ko Alaji Badru ɓe yaafolan noon ko moni e yewde ɗo ko moƴƴa mi toroɓe ɓe heɗorolan hakkil ɓe anda no mi wiiri noon e no heɗintinirɗen ɗo ko oustaz Abdallah Mombeya maaki kon wiwgol makko hulu Allah na hoyre na waseredi ko mbaaju on no mbaaju mo tawata e mo ñogga e corte o raɓɓiɗugol lasri walla asri Allah on daali o wondiri saayi o wondiri jamanu o wondiri alansara o wondiri honɗum o wi innal insana wondema no o neɗɗanke ko ɗum woni min o toola wonɗe yewde ɗo an o wonɗolan heɗitade ɗo kamɓe Alaji Badru e kala wonduɓe maɓɓe enen ɗo fop lafi husrin hiɗen e hayrere enen o wondiri o wondirta noon goy hara ko ni tun min miɗo wawi wondirde ɗo taw wondore anden hara miɗo fellitinde yawon kadi ha tefon tawon ko nde gonga